Relative from so far Adwenepahene aka Nkratam Kinkon aka Fufukin aka be ma yemfa ne yere anim enye fom. Hey, you say demonstration be ato nsuom. Aye. A demonstration be ato nsuom. Na ya na what na say dwene no bi hu a share video we na we menche. Yes, Frank will face the country and freedom fighters. Fix the country and the freedom fighters. Ate se omote ho a omodie. Omo mo pe Ghana mine ye. Na mo pe Ghana mine ye sne obi. Freedom fighters ne mo face the country for yi. On se mo yi na gu. Won se me Adwenepahene me gu no. E say mo ye bibia kra obi akra mfi mo. But me cancel be that tumutim say o my Ghana na mko jinam ko yesa mo demonstration no na nado be kan na mo ante na nado bae na okase sika empedede no mo ante na nado bae okase sika empedede no mo ante na mko jinam mko yedede kromu a abrofo no o mo demonstration a yentetem o yenkotwetwa petition na sefu kromu ano sa abrofo na demonstration a omunye ni din Ghana nkwa na demonstration akohwe ho mpono mkosese emape demonstration ase na mkoye ema lie na we mo pa oman ni ye ese position bi e na mo pe demonstration ase na ma ekotwetwa petition na hifire so ne yesi na ema de na mo na mu meme ejiji domo numbers we de minu aba fa na mama me fa na mama me ti ho nam ko gina ko de numbers ma mfosu a menka eho enam ko gina ko de numbers we mu se ko demonstration o se mo demonstration atonsu munya jimi no face the country in freedom fighters munya jimi no me ka kire mo se ko demonstration enyam na mo support okonfo ba agrada face the country in freedom fighters say enyam mo sankofo ya wo smo pa man ni yi no na me twen se da bi se beba mu jimi no enyam mo na mo support agrada si ye free agrada mo pese mra ye adwuma Ghana na mbo so ligiram ena free agrada obi mo tetete aburuchire ene Ghana jimiesa mo ye face the country mo si man enkoso eso mo tewo ena mo giginam ena Ghana police munya ya agrada mu free agrada man no sa mo se free agrada de a ene man na be ko se de mo pena na sania ekona na be ko because nyansa free nyansa mo sankofo ebi na mutirim mo sankofo nyansa free nyansa na bi enna mutirim me ka kire mo because munim nyansa na do ba be ka kire mo se scampede de no fe mo ko gina ho ena ena o man nkoso eso wo ye da assembly man sha won sampo a ubediska mo amko ho na mo se yem fix Ghana no why ne di assembly come assemblyman position nsa on diska mumpo no amafo se ne se diska momo number brem o Ghana nipa na ebesi ne sumpo no enye ne nyina no koya account edema ne nkrofo beboa so called face the country team freedom fighters foi amafo se ne momo number brem a momo sika de brem a ne nyina na mo ye ho account ana ninyina na moya hu account munim nyansa nti mo kan bi na oman ne nkoso no munya mo de bafu ena nam sa ahoya munya mo fight individual ema mo ho ya temo be se kunya so aka odika kohwe wabusuafo wo yere ne wo ma ene wo fa asefo anse ne be be so timamanfo no so mo tentente mo hyehyɛ ko gyan akogina ene fix man ne hwan ne nim so oman no se fix yenye nim se but se fix ye nyina ye ho abone be ye o munyina mutirim to man na nkoso abone be ye na wo mo sa face the country freedom fighters for no so Ghana no ho na motena adwem pone o mutirim to man na nkoso no moso ene mo president ene monya moso no mo mpanyimfo ene ewuli mo because mo nka na kore o ya face the country ni matikuo yesani scarbro momo munkipu momo moko be a beggars. First the country for nyina they are all beggars. Each and every day, yeah, beg. Oh, mo say mo mo mra ye kwa akwa demonstration. Mo say mo mo mra ye kwa akwa demonstration.
demonstration mo ye no emu de he e na akoyi e da mamo because mon transe nwene asama kwa demonstration from abrochire face the country freedom fighters from abrochire to Ghana jimi nkoa nyansa ni bianim because mo ya ade a kikiri no asam kasa dede kwa ankru hu ne dede wona wo se mfixe man wo do ni black ogu man panyin so wo do ni black ogu panyin bi oti ba bi so but wanga so afixe wo ho mo na mo koye na ngasa sam koye face the country no mo afixe mo ngasa mo awie mo am koye no mo afixe mo self awie because so afixe wo ho a ena o man na wo tim no e be fixe automatically da be kan mo nte wo fixe wo nwie ye kan namba ba attack obi ena we akwe Ghana obi kan Ghana asemo a na mo jimi na mo kwa attack nipa no obi kan Ghana asemo a na mo jimi mo de kwa attack nipa no adana we be kan Ghana asem na mo kwa na Ghana ye mo dia eno ntira mo face the country no enyina no eno ntira mo face the country no team no enyina no nti mo amosi ya face Ghana mo dodo nyina ni mo no amosi ya face Ghana no mo dodo nyina ni ana mo abrocho mo tete kita anko mo abrocho tobe kwasi asam sa mo abrocho na jimi fo fa mo tete abrocho na ya face Ghana no wo obi a wote na obi krom se face obi ni krom da wo ahode wa hoban bo na okọ Ghana wo na okọ ya obuso mema sem e wo Ghana se face once omo mo Ghana no demonstration obi atuma eyi president Kufu Addo be so bi na tempen omo suru omo tima meye ba wonu so tia bruchi ntoba nanado oha president we na we say Ghana mampanyin bia ni ho a wabesi so a Ghana fo aso obi ani da nka yensom oni nipa mampanyin ni betena so no o study yese we ye baako mo se no wo de frinkitom wo ye we mo se no na ba mabu but ontumi nka nti de be ne se le mu nya skan ba budi no no so e diskan bi no so wo kone ba bi moti Ghana ye kanya sam kire mo se wan asa fix yourself mo bad attitude na kita mo no ye the dustbin esisi ba bia akware bako awakutwa no to public toilet opa bako twa no to akire ndakotum what market etonton yoma market ni woman pa be wako hye kiosochi akone no achetere dustbin na ye fa sa ebin no enwum no na da kwakwa akotuta dustbin kwase bi mla sa no be kan tirimo kwase bi mla be fa nkotontwene ti dustbin so be 3-4 days na obi amaya na ewe mo nyina sase na ebon what ho na ntu woto otirim ebua wo sei nti woto wa wotirim bua wo sei dustbin na yesi yemfa enuane a wodi aka polythene ne enwum no okwa abrane timi ko ne na wacheche da kwakotum na ebon ewemu obi antimi ben sa dustbin no ho ye ka mo chenchina panyimfo no panyimfo no baby mo tete makora ho but wo na woto no de na so ye da bo man no sa ngofo mo di fezaka ekuo da bia beggars yesreseska na mo se ne mo mleye ena momo da bia mpe momo face the country for da bia mpe momo akudi adwe kita mo no munsu nyansa fa nyansa no munsu nyansa da be na mbotira be jimi da bia jimi sa mo stati ye ena mpanyimfo ye nyina nim se yeso ne mpanyimfo ne yenye omo obi be kan Ghana asem krompo a na ngaw ana be kan Ghana asem cause Ghana na ye mo dia mu jimi ye se two munim nyansa da be sem be kire mu nyansa me da be am kasa face the country freedom fighters from almost root to move from obi no wo ma o nyansa ajimi for nko because wo to rom na ngasa na abro wo tirim first place nti we wo mo na moyi sisi ye ka kire wo se obi medi bampanyi a obeto Ghana yana we mo na mo no ye kasa common assembly man po no ni kuro mo ya assembly man a we sangofo we mo ombetimi ahweso yi sangofo we wo mo na moyi omoma 2 3 4 kra na to mutimi hwe omoma omutimi control mo yire nom omutimi control omoma omutimi control mo fie dabi na wo sa no mo nyina ntimi nyo ankure hu na dede o so abetino na fix my eman no wanga sa won fix wo ho adwenbone ne kita wo mpanyifo na ya ada na mo se no
from Kwame Nkrumah penso ye ya de bia Ghana ni ankoye ama na ono anya sika ni bia ni ntre ha no won say mo face the country ato nsum de be bi gu so to nsum obia na obetim because mo say mo woka nyina enkwase asem nyansa bia nim mo face fiti ya ni afem ya fixe man na abrochire oti abrochire nya benefit oti abrochire nya benefit kwase afo mo betina abrochire say benefit ntina ba abrochire face the country for no mo ba abrochire in the name of benefit na mo ba no na German ha ana America ana Canada abrofranga sa enfo mo we de anyina ho anya adwuma kodaki okodwuma ba ko mi no wasem abre no waje doctor report me nko biem na akwasi broni ba hokra no sisi chiempo a na oba kwasi broni oba hokra no sisi chiempo de be ye adwuma wo bibini e awon njo ba ko mi report me nko adwuma biem to ba abrochire because of benefit na wo bobra benefit ntina bai na abrochire ya na ma office the country for na mo kase e na Ghana say aban latimi e ya na benefit ba obi aban ne bebo bosia e wa kwasi broni krum ye be se de no no atimi abachi ska wo na Ghana no why na dwe papa kitana se krum he ya ye wo a ye ma akra bi ska yi e system o ma hye da to Ghana no saa nipa na ye nkofa no so metena saa e kana say e ku na no saa nipa na office wo na saa nipa na mra metena wo no saa nipa na ko office wo a dead eyi nyina befses ni no be ye da jiska saa no nya ma cheke maka ho nsem ti benefit na mo ka say mra Ghana no de benefit na mo pe benefit bay benefit mpo ma Ghana yi na mo se ntwaboa no mo to no benefit bia ma Ghana mpo no na mo wa no nka benefit be ba Ghana de na se na ka o manage se ton skabe na Ghana woda ho a mo pe benefit skabe na Ghana na woda ho a mo pe benefit Ghana obi asora we ko ton na nyoma we ko obi antwa tax ti de ba benefit na mo se pe amuda bruchire be compare Ghana now yeah na South Africa country for na o mabobo ba adama na ana say edam bi na wo mutrim ya fon nko pantan nko cheke mu because munim nyansa ufu say jai abrochire ma Ghana for common say no ene bre Germany abere Ghana for do na wo mo say because say Ghana for tifi o mo nya adwuma no o mo do so se na abrofo no o mo ya adwuma Ghana for tifi because of buy no what benefit no e woni tirim no on the way we ase ayeden afei na otifi na job center na wokam afei na wokam munya hunu hwe because of buy no wonim say ma wo ba ko mienu miensa enan enum etini menya benefit the benefit bi ba ntimi nko ya adwuma biem na wonya adwuma no ho ade ne nkosore nko ya adwuma ne fa ho tax e ma hwa 24/7 mun change mu mentality mun change mu attitude mun change mu adwene nti jai kro no akosi buni jai ne kro ma wa mo be se no mo anga se munim the meaning of the system ye kasa system a mo tese sei abrofran lem foundation to da wo ko da kimpa wo ba kro mu ana akosi buni ties kama wo ba se wo ba fatu wo ma wo ba didi na wo ba nya bini na wo so so nya sa sevu bia ma ba no wo so le a na wo se betwa aban ne mpoa bosume so benefit na akosi sanko for physical country for no mo twa physical country for ana abrochire the benefit abusa ba so no like o ba so mo like video no ma yenko mo like video no na kan kama for na de abaso mbo so amonye mo na mo like video no yenko sa pepe what you say da bia adwopan me kan okra de a kire mo sa enkrofo no mtitifi a o mo sa physical country for o mo sa eje aban ska no ono ba na to ni tirim se da bi me ko na makwa ye adwuma ti metena fie because I had the benefit wa ha na benefit once I benefit no unlock you o ya hwea enyeye o visa kita na akwadwuro ntino wo da to se benefit ka benefit de ke wo ho e bia wo a waje kra e wan yi a na kwa solo to so kwa ko adwuma ye ana ne be matia na se be ma no be cha ye adwuma hwewa wo nkwa aban ho ko jiska ti mo office the country for na e mo ma na mo titi fie a mo si akroma da mo je benefit ntino Ghana aban so enye bi no wo ti kroma nko twa aban ne ntro o wa dwene kita wo ko twa aban ne ntro ka tra aban se wo nkwa na wo teme bo so ne be ma ne da sole wo ko twa aban ne ntro se wo nkwa na ate so ne be ma ne da sole because of say be ma ne fa na address ko to ba bi so ya face the country ni wo say am fix mine na we had to fix mine
Once a brony Germany brony me kroma na tete be ha na be example Germany brony ene ne yere betena na dress agoto obi fie what be pen Germany brony be ene ne yere betena ana ne girlfriend po betena na dress agoto obi fie what be pen onye bida odo nim se mra e wo kromo no diso Ghana mo amte Ghana ho na di mra so mo de sa suba ne free Ghana na mo da betena tena brochire ano tobe ene e fixe man ene e kwa be ne fa so fixe man mu jimi yesetwo e kwa be ne fa so fixe man mu nim nyansa eno so betena social media ene ye fixe man ne ye panyifo na di abro ye panyifo na wanga sa abro wo tirim se panyi no abro ene beye akwadale wo e wo wutirim ese panyi na wo kana sem mo kwose demonstration mo so na mo kokoye no monya ahode we kare ko gina banchi ase kokodoya odo sa ahode we ko gina banchi ase kodoya ka benya bade ska era support wo no abusua jimie sa na mo se o manim na oba besia kama gina wo na di mema we wo mba wi oba mema be 10 be gina number o ma ko bon gala we oba we gala ne at the end ba ko bono tinipa na abrochire fo na yeka o abrochire benefit wa ta pollution magana fo na hu se benefit wa abrochire to mo nkan okra nchira o mo na benefit na wa no mu nuanam gana fo mguwa no mo gisa benefit ndi na abrabo be no mabo yede be no maye o so ya busebusa ni ska so sen ta friends so sen ska mra o be block wo mpo unya na oti kroma na o mo tete abrochire so mo ya face the country for no freedom fighters no ya buso o mo so mo fo mo pay slip mra ma kire wo a difference ye fixe mine che say o commit yourself o be do abrochire ye adwuma na aban so nya so mfa so o de o te benefit na no o de o so nya adwuma mo nya adwuma ye fixe mine nti wo no obi mine na wa fixe no o baba be se no na wo so tena saa ade no ka say o de o ba ye wanya bibia fofo bibia free na aban no ya nle pipes na to wan ka benya wonu tema brofo start share wonu yoma wonu tema brofo start lem foundation guo monim edebe na wo ye de aboa Ghana man na otim no ene o te abrochire na obobra na obi mponti wani mu o man Ghana mu anya ademo wa nipa na obu afa so ye do effects man wo te abrochire na obi nko ya adema no ade 2 million nipa no take ka say 4 million wo wi mpo obu say receipt kwase asem say ya we do effects man o table chine na wonye benefit ni mfra ban ho na wo bre mo je ne ya adwuma no nkobi donfo bi a wo share no social media obi donfo bi a wo share na bonte ba bi so wo ya de no ni wani mu ma wo won boa no onye de won moa no ko busa no common receipt Ghana for suban onye man panyi o wo ni bre bia o wo so wo boa o se ebuso tie Ghana ni ti Ghana na wo table chira na wo kase wo boa o ewa de no onyi wuska sa nipa no suru no so obi to man Ghana mu na se wo so utabrochire na wo ye boga na wo ye japade o Ghana na nipa ne di wanim na wo ka se face the country from na mo yi ba ko se wo ye project ko fo yo mo na mo se fix Ghana yi ba ko be jino se wo ye project bi nti wo mra no medi wanim ma wo oh boss o director menye o hwe sa why not Ghana wanye ohwe obosora ko gina wo site na wo diska akoma no de twa workers ka no de koma kwa akoda why na baby nti we fix mine nti wanga sana wo to no wo fix wo adwene na da wutirim no enya adwene papa aprobo ene krono akwadale wo na wo de ni bre ne nkwase asem ekeke kansem ene fix mine but wo wanga sana wo fix wo boys ya omoye ne fix man upa obim kan kire me say wo mbra Adwenepahene memena adwuma no nko ye adwuma no ye ma ne boso miensa sa adwuma no onwu na boys ya omo se fix man no ka kire ba ko say o me contact Adwenepahene memena adwuma kuro be wo so memena adwuma ye ne ye de adwuma ba social media ye just 3 months obeguno afa osikadi akwadworo fita akwadwura akwadale na wedia no asa wurowura ni tirim obi ba be sre miska o peska ko didi nam minim former bia wo ye adwuma wo contractant no
we de china omo share concrete omo ye mason work into so wetumi akọ ho a akọ ye mason ni bia na se ka wa ye de wanya ska didi utas wo ka kire me oh we de china mo we bi ko pa o na sa wo so niska uniska de didi ne na china he na woko loro fe be na de be ko bema oba sole ko wo so pima wuska me ntumboto mu niska ma but ma hun ba bia adwuma wa o kwa obenya ska de kwa didi ko ho me chira okwan ko me de form line number ma frɛ no obema wo adwuma ye wo ye mason contractor obema wo adwuma 24/7 o ka kyerem so wo ba bi ko am so fine ene ekwe o ka se angoto eda abrochire ete no sika ne da fompo ne yesesa kisisi mpo be ya kisisi be ya ye Ghana fo papa bebre ba Ghana fo yo mo se mfisi man ya no o mo so su ban de mo tirim enye obi di wa de anim me se aboga fo esu kire me no obi frame na ebe na 3 days sa Adwenepahene me se maami bi pa me hia na me se maami se amanfo bu me afa so na me se maami de me hia no maami no do omoa me bra na ka me se me bom ni se me se na nipa ne ya o sa Adwenepahene sa nipa na bi me ne to no so nipa ne ka kire no se onje onu mponi ensen na busuafo nipa ne te Ghana wo hu ne da o wonje onu ni ensen na busuafo bra ikukuru ni sika e de kokoma nipa ya oh bra me da me ya dwuma na ma menya ohwe abusua afa dia bra ne se wo ba ne mpom pese obema obia mpo aben third person bia bebem ne duru abi na afira bra ne ko busa se maami e baby o ya adwuma na duru no esi amesika asem ayi de kofom kakra ntim srewo wo sasa adwuma nya me nya receipt abusua ntimontie o me nya receipt ti bra ne ko busa woman receipt enam se woman na o no ka kire bra ne se bra no enjo no ninsin na busuafo no bra ne ko busa receipt woman mu ne yakum woman na petu prekope bob bra ne charges kira man for bra ne ungrateful bra ne nya nipa na bra ne na this ti bra ne ko church ne nsem kira nipa wo from come on receipt no busa woman say from receipt mame osolia why estimate eda bra nipa de who's kada bro na for receipt man nipa so akwa ya asem we what Ghana nti ya de we fix mine e ma ne ye asam e kan boso me kra mai ya de we fix mine ma ne ye bra ne ka che so Adwenepahene nipa bu afa so my Ghana mu omo so no se mpanyifo nye ba ntimamanfo no so musu ba nye ye abogafo ye wa brochire but ashego social media nipa no ba brepre ne ho ase onya de so kwhye no se wom no okekawo huruye o huri no okekawo ye do efese man ma ne yi otowa o se me freedom fighter meti abrochire wonya the world freedom fighter na wo kan wote asesen so do call my mu ko fighting panyifo no citizens no fight mu nyina bom wote abrochire no bi ni wani mo Ghana ade 2 cedi a o se 10 cedi na ka 10 cedi ni mpo no konko no onko to ade ne 10 cedi no ma hu receipt so a okoka buoi da bia no na bogafo na bogafo epepe bogani epepe wo sikodi ade ni mano no o ma lolo fe o ma chop money enye bia no otu wan ka benya so at the end no na obetwa abogafo empoa papa na ewom no ye do fix mine what Ghana adwene ekuta won te sa adwene ne ekita wo no nti wo yedu ko di mampanyi yedu ko di vice MP assemblyman minister wo ba ba ye de sene sa na abaye ti ye bibifo no ya ye nyan no mese Ghana enye ye da ye forget it because nipa na wono wo akire na wo ba no wala to ne tirim se 4 years ena mabetena so ti 4 years asa me ye se chabam me jeye because manye ya 4 years no Ghana for no so be ka kire no say aboa unya position we me na nya position we kama yeye Ghana nipa no na nado tisese na nado otisese no na nado tisui na nado ye bibia pepe na nado ko na fofu ya antota ko hia na nado ehia na nado be su kire Ghana for me ka se na nado pa wanya mampanyi na wako na ehia wa yes am support o hwe ye ex president wanya ne babiko jeje na mfa na currency
jeje betena asia jeje na ni ama no so se ye betu atu no to ha wa amoa no ho yie ohwa wa amoa no ho yie ena jeje ni fie ewo kan sam se ajenga no ehye jeje fie ehye ya beto social media Ghana for na san twabo no se onto wo mama mpanya oto nyina no fie e ba akopɛ to fie asia ye nya odai afi no waye mobo sana Ghana for sutie ni ba so tena so na ototo na chi yie so a the same people na besa ka se wo diska na wo mpo no obi di nisika ma wa se fokoye ajapade ma no kotwa ada hofro na ade be kire nipa no e wa aburuchire na wo te wo asem sa wa bedu aburuchire na wo te wo ase face the country freedom fighters face yan fight ma oh my Ghana nya se free nya sa mo na ebi abonsa ho ebusua sa ngofo do mo no magimi dodo nti no ye ba ya na ye nche wo mo wo ba so no wa share video no e da mai sa pepese down the video bi aba also won sabede also won sa ebeka ti so called face the country freedom fighters omunim nyansa mumu so mo say why na beta ba abonten edukusu abebo from say wono de wo da de hye nsa wetu ahweso akose wiye awomo tete aburu kira akwa no oba anyem a no aka kira oba ne se koka kira aban ne se won kwa na anyem ye kwasia won kwa na anyem ye oba nko atiminyem na oba so John jobri no ko aban be ma ne mi hu no nso oba kwa ade san na oba ma ne butu na chi no man doggy style no fan sa style bi afi no asa anyem no asa ko aban me ne be ma ofro na anyem ye o me ma no pa ne mi hu omo no asa ko fo obi wofro me ne we na anyem afi no ma hu no onko san ma sa nipa no sa adwene we da utirim wonya adwuma eno tira na abrofo no enkrata ho ayedin okrumu ano tira ne German etitru obi ono obi awo obewu so aso ne bam one ne be ko oni krata yama ne dodo ne kita no omoboa because kroma no ba ne nya adwuma yemfa visa amount da boys be brain am kromu ha enam aswodin tino still na adro krata ne kita mo yama mo about allowance yama mo permission to work no mo de ye adwuma ena ha no kuta sa dodo no atim de driver license ntin pa bebre kuta sa ankrata mo de driver license to na ga so we de wawo into o krata mo boa because of entro na mo ma nkutwitwa ye no eno enene omu teso aba no ti wiase am adwuma pa mra otirim teme ne me yireti ya wale won krata so ya register ya address bom me hwe me yire na me mai no bi to san ena kroma de ono yire na matia aban ni mfi mu ene ye na aban ni ntina mba kroma me ba kroma sa me bo me bra ba ye adwuma sa aban no mfa so be nya fira aban ntina mba kroma se na nkamada kametra Ghana kwa ke nti aban ntia wo firi Ghana aba kroma kama Ghana for to mutirim na kroma de benefit asia won ko ye adwuma anhwa wo ma em feel proud aban no ne hwan aban no woni mmia me ye adwuma woni wo ye adwuma wo nya adwuma no nya aban mampanyin de edine betan so keke wo o mampanyin ye dine tena kunya so keke ye ka aban no ne wo na wo ye adwuma etua tax se wo bia woni bie no nipa no so ne nsa be kona no ti ye ne ye aban ye no ne ye aban fo no ti wo nya adwuma wo nya aban nti wo na wo nya adwuma na wano de ena ye fix mine no de be na de kwa fix mine mu de di mo chia o abusen twa o mla mi kokro ma ba o namba to ko e do he ma mi wo fa bie mo se me service ka wo Ghana ma me na so wo fa service ka nu kwa so kokro na me ye ne dey tuna fe na send there e kwa ba tu na me announce tap nka dia tap send na no so ye dia aba obia da no dugu no phone so na wo dey register this service ka kofi ayente na hwe na wo kwa mo te ko trace ka extra ma mesrawo me kan fo tap send amount so you so iPhone and also betam no akọ App Store no download the go phone so Android phone so no akọ Google Play no download the go phone so mesrawo and na wo send so a mesrawo o first transaction be no wo so wo hia promo code no so ba Adwenepahene Adwenepahene e mame odo na se wa da focus so ya ho ya sa hwe na ho ya me se me tona me no fui na ni brama na me come for divine pills e ma no se wa kwa bio the divine pills or that ba no ena wa da focus akwa bi se no toro no fa bossa no hu se ne no fu ne to na hyehyɛ because da bi no company so opo to no fu ni bi yo
Hey, enti divine pills na wadan for kosia ene de why kwajama na ni bretu etwa wo ho no. Ani. Hey, ene ebusu e kan for divine pills amamo. Na de wo mkrampo ne say divine pills na ngasa no a mass stretch mass e wo mo ho maame stretch mass wo ma ho mpungu so me so kota pills na wo no mo a stretch mass Adolfo, Becky TV secret ama ne kana ayo soche na ha ene ma yie pie divine organic skincare product ena ama me color yi shining like a star. Miss Remo omo wo UK mon contact omo ship worldwide so we ye tuntumo we ye Mame na no why din say odo na me nye din say adentia me call me sister fie ni tiri hu na ni mo ni na kuku wo se tiri wan kuku ai eno na ye odadwene no aye me dadwene ka David men ha ho kura mame me kafo hair TLC amount hair TLC or UK me say mame wow tiri wan kuku se me say kura de emro aforo kura be jimma ya no young boys na afa sai pepe busia boso no no share video no eda maye nti mo amoya face the country no freedom fighters mo no Ghana man nsene obia o from day one na maka sa asem a kire mo say ti mama mfo no te Ghana no amre musuban betena aburuchire no omo hia say say ebo omo nyina asu say yi Ghana fo no be bra adwene from tirim omo hia brainwash ye ko wohoro omo adwenem ye ko wohoro Ghana fo no be bre yo omo adwene na do omo tirim no firim ne ko wohoro omo adwenem because me kaya me Adwenepahene me mbai oya na Adwenepahene ena oba re kwa no te no mane ko kan kira aban se an obe mo no ne wo ye no wanya ntokwa na aban ma ne dan na ba bia ote na fa ho ma han na osra na wo ko ba na so de nkwase adwuma no no ti sai futuo na mo ti kromu a futuo na mo ti abrochire so sai ni pe ka se yan ko fese Ghana man na me se me sa nkwase se me sa nkwase adwuma de menye se me no oba ate na se ma address kokoda baabi na me sola nipa no kra ne wa bi ni kwase nipa ne hu wo ntwom a na wo baabi address da na da bi nipa ne hu no letters no hu no we da bi me ye bema te me bema ne de ese me ya ade a me ho beto me nya afi na mbeda na ade be chen letter nie we letter nie na we say na we yem kra hyew obi bobel na me ma no mo tete maso no obi bobel pe no mo yem ahyew mo on so le nko fa da nso be na ya ade ye serious pa obani ni fi obi ringe bell on ko fa da ba wa address the fi wa o ye bold the way sa ni pa na otia etia buruchire e be ka se yem fix Ghana and then why not Ghana ni pa do say na wa my Ghana mu a se ni pa na 100 only half percent ni 100% half percent pe and aka so woni woni na ya ade a obebu bato mu kese bia sa obi no wote Ghana menye twini adoa se woni wanim na ya ade a obeka se ye na si e na me di onu fenche mo boa nse mo sole am se e na empanyefo adi abro opanye di abro bato so abro wo trim from panyefo no so to nkran ketenkete nyina na abro nkwa na wo trim sole na mo koblemu ni papa ako chenchena face the country wa fix yourself awie moto no na agrada ebu ni papa so agrada din se hunu no mo so call face the country freedom fighters mo na mo support agrada me boa mo pese o man nkoso na mo support agrada no nyan ebuso de mbosia na sa ngofo wi ebenyo mo tampa oba so no ahye video no edamaye na support movement no sa pepe na wako YouTube Adwenepahene TV e wo YouTube Becky TV so wo YouTube TikTok Adwenepahene TV Becky TV Facebook Adwenepahene Media Becky TV Drag TV Adwenepahene TV sa pepe mungu sala mu follow pages na ya the MI say be down the video bi aba mo so mo sa abeka nyame adoma e be sa te on kan bi peace out.